Hier is luister. Ek hier nuwe connector. Die connector is gefok. Hier kom dit gaan so. Almal wys die stairway en ingang heavy rondgefok. Ag Here. 'n fokkie stoor kanaal 28. Hy kom en gaan want hy's onder krag. Hy's onder krag deur hierdie kak. Fokkie Chinese R40 betaal jy maar R65 vir die hoor MPG-1. Ek plak een in, dan gaan die volgende een. Hier raai ek fucking om. Fuck. En die heeltyd. En die heeltyd. Sukkel. Sy fok nommer 2 weer rond. Met 2 fok, draai nommer 28. Kry, is belangrik een. Is maar weer oorgaan. Nou kom die ander een by ook sê ja. Dan kom my sonder van self daai kan by. Dis hoekom hierdie twee moet jy split heeltemal. Hierdie brittel telkom een kant sit en nooit naby hom kom nie. As alles reg werk. Die geringste wat jy kan vat. Kak en dan gaan dit af. Fuck sex smart. Kry lig. Liggies. Sê. Dis maar 'n fucking ja. Chinese adapter kies R40. Hulle tune hulle 3 amp. Maar hoeveel lig is daai boksie? Hy's nie eens 500 milliamps nie. Niemand oorsien dit nie. Maar hulle verkoop dit wêreldwyd. Serieus. Die lyn. So iemand net vir kan insien daarop. Ja, hulle sien nie. They don't worry. Chinese they bribe away. Motherfucker. Kom maar. Fucker. Okay, don't touch now. Don't touch. No. Fuck, dit is moeilik. Sê. Druk hom. Moerskant. Ag, Here. As dit hulle noem 'n rondgefokkery. Jy try toe nie uit en channel toe nie uit reg kry, dan move channel 1 weer. Sien hoe sensitief is dit? Kak toe. Nou wys maak ek channel 1 hierso. Moeskont. Ek sê maar so hier fucking kak connector. Ons het nie nog nie. Om altyd in voorraad hê. Fuck. En dit druk hom hard, hè. Fos hom. Ja, daar is hy. Hulle net gewys het hier eers nie, maar nie raak nie. Hy is moeilik belangrik. Een moet ingang nog, kort nog. Hy is die belangrikste. Drank, stoorkamers, kantoor en drank. Daar is hy. Dis die belangrikste drankglas. Daar is die meeste kameras 3 besig om afwees. Nou wys almal. Hy moet jy nie raak nie.
Please don't touch. Don't touch now. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 kameras. Dis 'n count. Hier kan die meeste ooit. Hierdie is onder krag, wat in swart wys daar. But all good man. No, don't touch, please. Don't touch. Don't touch. Yeah, Patrick man, there by the office, when I get inside, when you go there, just smell I smell something, it smells like burning man, but maybe it's from outside. When you smell something burning, you always call somebody else, so you can also smell man. I don't know if I'm mistaken or if I'm, maybe, it's not me bro, it's not me. Just take it, come smell. I don't know. You smell it burning, I think it's from outside. Yeah, if this place must burn down, then you're going to keep us responsible, bro. You don't smell? You smell? But It's like something burned. like cigarettes. It's me. It is me. I was smoking here. No. I was smelling. It's smelling like burn, man. Yeah. But check my YouTube channel, bro. Everything I do, man, for the last 3 months, I load, man.